أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جراين ركادين مبين حديث رسول ما أمين ترجمة رياض الصالحين دصاد السيود دو نویسکار امام النووي ترجمه پروفسور دکتر عبدالعزیز خطیب كره ملا أحمد ملا يوسف درشوي رحمه خدل مرين موا توابه. خوشکو برین عزیز الدرس همایش بریاوه دا ما بحثا اهمیت زکات دیگر، یعنی که فرضیت و چقا پیغمبر خدا سرسکنیه و چقا گرنگل دینمه اسلام دا ما بحثا و دیگر او مثلا آید زکاته ام گوها بیا حدیثا 1212 بله ام گوها بیا حدیثا 1212 وعن أبي هريرة أبو هريرة هات نقل كنا خد جرازبة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا پیغمبر خده هولی قد ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. بجا ما من صاحب ذهب ولا فضة خواه زيرو زيفا تخواه زيرو زيفا تنينكو لا يؤدي منها حقها حق و ناده، يعني الزكاة زيرو زيفا خواه ناده يكهولي هبا إلا إذا كان يوم القيامة مطلقة ومطلقة وقتك بيا رجع قيامته صفحت له صفائح من نار جرا شو زيرو زيفا لوحين ايجر تنشكرن لوحين ايجر لوحين آجري تنشكرن يعني فأحمي عليها في نار جهنم فأحمي عليها في نار جهنم وجا أو لوحة تن آجر جهنم دا تن گرم کرن و ته يعني سنجراندن فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره بوا لوحين آجري بوا لوحين گرم ولی سنجري و تانشتوی و دیتینن خوده بتانشت يعني يه بتانشتوی به داغدان و اهنيوية به داغدان و ظهره پشتوية به داغدان بوا لوحين آجري كلما بردت أعيدت له كلما بردت أعيدت له چقا هونه ببه چقا ام بيجي صار ببه و ديسا ته سنجراندن ديسا يه به لوحا به داغدان في يوم كان مقداره 50,000 سنة روج قوال يا روج قيامته يعني 50,000 ساله 50,000 سال بر محشر 50,000 سال يه دوام بكه يه ولي به جزادان حتى يقضى بين العباد حتى حساب عبادا به وقتاندن حتى حساب انسان بستاندن و حساب خلاص ببل بر محشره فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هنگه خود ره نشده اون بول جنته و اون بول جهنمه ولی بله او مدت کل حساب دا یه عذاب دان. قيل يا رسول الله فالإبل قالت يا رسول خدا وجه دوا چوانه يعني جزای ندانا زكاة دوا چوانه قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها تخوي دوا جتنينه و حق دوين خواناده يعني زكاة دوين خواناده پکی چه دشته زکات یعنی حق دوا زکات یعنی حق دوا چیه و من حقها حلبها یا ما وردها دوختن ویا وقتی که هاتیا سر آوه یعنی شجره هاتیا سر آوه دوختن ویا و شیره و مبده یعنی شیره و مبده فقیر و فقراتا و ویا زکات واجه های وی دجی زکات واجه های ایل وقتی بجا زکات و نده حق و دوا پینینه إلا إذا كان يوم القيامة وقت كبير رجع قيامته بطح لها بقاع قرقر أو فرما كانت بطح يبه ميدان که به چکرن جرا ميدان که به چکرن وجا ميدان فرح و حتی تبيجي فرح لا يفقد منها فصيلا واحدا
فحکی و دوج تنه نامینه همیه دوینوی یلوی میدان دو بکین هبوده بجوینه تطوعه بأخفافها وتعضه بأفواهها يه به لنگ خواه یه بدوسینن یه بپرخینن و یه بی دو خواه گزالی بدن به دو خواه گزالی بدن روی میدانه دا یه بوفشن عرده دوه یه سر بگرینه یه بپرخینن و یه گزالی بدن كلما مر عليه أو أولاها رد عليه أخراها چقا دوا اول جه در باز ببه دوا دجیه به ولی بیلی بکه و گزالی بده في يوم كان مقداره 50,000 سنة روجك ولدا روجك وليا 50,000 سال حتى يقضى بين العباد حتى حسب عبادة خلاص ببه فيرى سبيله هنج الرياوية بين شانيدان إما إلى الجنة وإما إلى النار يان بول جنة ويان بول جهنم قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قالوا بازو دوار چوانا دوار مازن بازو دوار چوانا وضعيته قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها وجد خواه دوار مازن و خواه بازو مهكا بزنو مهكا هكا حق و نده زكاة و نده إلا إذا كان يوم القيامة مطلقة وقتك بيا رجع قيامته بطح لها بقاع قرقر ميدان فرح رو تتشكرن شو حيوان رو تتشكرن لا يفقدوا منها شيئا يكتن نين نيوده بازوي دواري حمية بين وده ليس فيها أقصاء ولا جلحاء ولا عضباء نامن اوینکو سترهوا بادایی ولی سترهوا دریش ولا جلحاء اوینکو سترهوا کرد ولا عضباء سترهوا شکستی سترهوا کرد سترهوا شکستی سترهوا نورمال تنامینن حمیه بین وده تنطحه بقرونها یه بستر خواه لبدنا و تطعه بأظلافها بصمكه خواه بيلي بكنا كلما مر عليه أولاها چقا پازا اول درواز ببه یا شون وای به ولی سره و دوره وای سر بگرینه و پیلی بکنه و ستروی خوالی بدنه بوچالی بدن رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة روجك ولي مقداره 50,000 سال حتى يقضي بين العباد حتى حسب عباده خلاص ببه فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رویه به شانیدان یان بال جنت و یان بال جهنم و قیل یا رسول الله فالخیل گفتن یا رسول خدا حسب چوانا یعنی حسب قال الخیل ثلاثة گفت حسب سه قسمه حسب هنه هي للرجل وزرون جبو زلامك حسبوي وبالا مسؤولية وبالا وهي لرجل سترون جبو زلامك حسبوي ستاروية يعني باراستنوية وهي لرجل أجر يجبو يكجي مكافاتوية فأما التي هي له وزر إن أبكو حسبوي أن حسبوي جرى وبال فرجل ربطها رياء وفخرا ونواء على أهل الإسلام حسب چرا خواهیدی که ربطها حسب خواهیدی که رياء جبو رياء بجاها فلان کس حسبوي وليسبحية فلان و في زمان مثلا بيجي عرباوي مرسدس اون عرباوي فلان مارقه فلان ها جبو افتخار انسانا و ریا جبو ریاه بو گسترشه و فخرا جبو افتخار خواه پس نخواه بده حسب خواه و نواء على اهل الاسلام جبو مجادله دجي اهل اسلامه جبو مجادله اهل اسلامه یعنی مسلمان را شر بکه مجادله بکه افجر و بالا گناه فهي له وزر أو وبال مسؤولية أسطويلة قلناها وأما التي هي له سترون أو حسب كشخواه خرا ستار باراستن چيا فرجل ربطها في سبيل الله حسب خواهيدي که ريا خوده دا قبل بو جهاده ثم لم ينس حق الله في ظهورها پشت اینکه حق خودش بیرنا که پشت حسب خواه یعنی چاوا فقیر و فقرات جل حسب خواه سوار دیگه جارو مارنا حسب یعنی سوار بین حسب خدا انسان آجش بیرناکه فقیر و فقرات دادا جبیرناکه
في ظهورها ولا رقابها فهي له ستر افجر ستاره يعني جانو امانت حسب خود دو جانو هنالی سوار بکه معنای رقابها معنای اوه ها افجر ستاره پاراستنه عذاب خوده و اما التي هي له اجرون او حسب کجرا مکافات چیه فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرج أو روضة او يكو حسب خواهيدي که ريا خوده دا جبو خدمت دين إسلامه لأهل الإسلام جبو أهل إسلامه يعني أو خواه لی سوار نبجی لبلش اهل جبو مجاهده خواهیدی که هست بخواه فی مرجن یان ام بجی کوزکه کوز دشتکه ده کوز یعنی کوز حیوانا او در حیوان تداد چرنه او روضتن یان جی نو بخشه خدا خواهیدی که فما اکلت من تلك مرجی او روضتی می شیئن او شوی کوزه شوی چه گوه بخواه چه بخواه بلا بخواه یان جی شوی دحکه شوی روضه چه بخو بلا بخه إلا كتب له عدد ما أكلت حسناتون كتب له عدد ما أكل حسناتون هنگ جوه دخوه و هنگ امج اووات خواه و هنگ امج کو جوه دخوه او قخير شخوي برات نبيساندن وكتب له عدد أو أرواثها وأبوالها حسناتون هنگ حاشا امجي ريخا وي حسبه سرگوینا وی هسته و هنگ هست او میزه دکجی او میزه وی هسته جی و هنگ گرانیا و حمیا خیر جرات نویساندن ولا مر بها صاحبها على نهر نخير ولا تقطع طولها فاستنت شرفا او شرفين الا كتب الله له عدد آثارها وجا ام بيجي وريث خوا بقتينه وريث خوا بقصينه فاستنت شرفا بچه سر گریکی که و او شرفين يجب چه سردگر که گریگ بچجی إلا كتب الله له عدد آثارها خوده هنگ دوسا وی حسبه خوده جرا خیرادن بیسه و ارواثها حسنات هنگ دوساوی السماوي جهه السماوي هنگ حاشا زبلوي خوده جرا خیرادن بیسه ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه وجا خواه حسبیل حسب خواه سوار بر نهر کرا بر جو کرا بر امجي بست کرا ببوره فشربت منه وجا او حسب شوه اوه وخواه ولا يريد ان يسقيها وجا حال اوه نوه اوه جبده إلا كتب الله عدد ما شربت حسنات ولو كن نكو بالبستر اوه همالي حسبيش خود اوه وخواه ديسا هنگ او اوه وخواري خود جرا خيرادن ويسا قيل يا رسول الله فالحمر وجاش پیغمبر خدا پرسین یا رسول الله وجا در حق کرادت بیجی چه کرو هستر قال ما انزل علي في الحمر شيء در حق وداتش مرا نازل نبیه شمرا يعني نهكا خودش مرا رنكيا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة انجخ اف آياتها هيا تك اف آياتها هيا يك و او اكو جامع معناه برفرح اف آياتش مرا هاتا نخل در حق کرو هسبادا کرو هسترادا تشمرا نهكا چه دشته آیت فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره کی هنگ مقدار ذره که خیره بکه قنجه بکه یه ببینه و یه پیشاخواه ببینه و من يعمل مثقال ذرة شرا يره کی هنگ مقدار ذره که نقنجه بکه خراویه بکه یه وجیل پیشاخواه ببینه متفق عليه وهذا لفظ مسلم اف حديث بخاري ومسلم هر كان نقل كرنا لبل اف لفظها اف افادنها المسلم دا در باست به خودش همیا راضی به خوش کو برن عزیز الله بده بسکنه حتی درس کیامه یاده به من خیر و خوشیه دام